Η γνώση και η πίστη μπορούν να πάνε πολύ καλά χέρι-χέρι. Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης dhe të mësojmë nga virtytet e tyre të mëdha. Treshentor të mëdhenj të kishës janë dhe 3 hierarkët. Siga, siga, me tromaksate. Nuk mund të rapid, në të skomove. Sigur një poj. O trion, Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και οι 3 ιεράρχες. Άνοιξες δρόμους στις ψυχές με ένα Χριστός Ανέστη. Για μας δεν είναι κάτι από το παρελθόν, είναι κάτι πολύ ζωντανό στο παρόν. Προπέντησκα του άλλου τετάσμεν. Είναι μια γιορτή που μας θυμίζει ότι η γνώση και η πίστη μπορούν να πάνε πολύ καλά χέρι-χέρι. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ζήσει με βαθιά πίστη και έχουν διαπρέψει στην επιστήμη τους. Κανιέρες και νομάζονες κανιέρες το πεσίμι, por detarrinës shkencën e tyre. Do të thoja, më të ndriturit kanë kombinuar këto 2 elemente, besim dhe shkencë. Αλλά θα έλεγα ένας τέταρτος μεγάλος ιεράρχης για μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, πάλι βλέπετε ότι αυτό πέτυχε στη ζωή του. Το σηκώνει δεν είναι γιατί ιεράρχ, Κρεβισκόπη Αναστάσιος, και αυτό μπορεί να διατεθεί. Θερμή πίστη, besim dhe zjarr, αλλά και μεγάλη προσπάθεια στην επιστήμη. Προπιέκεται μάλλον να σκέφτεται. Ας παρακολουθήσουμε, λέτε διέκει, για να πάρουμε και πάλι μηνύματα και μήπως κάτι καλύτερο κάνουμε και εμείς σε αυτό το τομέα. Και δεν είναι το προπίκεμι του γεμάρκου το μεσάζ, δεν μπορεί να στο μήνυμα και το πιέσει. Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί και αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί μαθητές, στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να τιμήσουμε τους 3 μεγίστους φωστήρες, τους προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας, να εμπνευστούμε και να διδαχτούμε από τις μοναδικές αυτές προσωπικότητες. I nderuar zoti drejtor, të nderuar kolegë, të dashur nxënës. Qëllimi i kësaj ngjarje është të nderojmë dritat e mëdha, mbrojtësit e shkencave dhe arsimit, të frymëzohemi nga puna e tyre dhe të mësojmë nga virtytet e tyre të mëdha. Στόχος ακόμη είναι να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε τις ρίζες τους, τους γονείς, τις οικογένειές τους. Αυτές που ανέδειξαν τέτοιες λαμπρές φυσιογνωμίες που έμειναν άφθορες και αναλύωτες από το πέρασμα του χρόνου σε μια εποχή ιδιαίτερα σημαντεμένη από ηθική σαπίλα. Një tjetër qëllim është të eksplorojmë dhe të njohim rrënjët e tyre, prindërit dhe familjet e tyre, të cilat prodhuan figura kaq të ndritura
që mbetën të paprekura dhe të pandryshuara nga kalimi i kohës, duke u përqendruar veçanërisht te pastërtia e tyre morale. Οι τρεις ιεράρχες έζησαν σε μια ξεπεσμένη κοινωνία που χαρακτηριζόταν από την αδικία, την ασπλαχνία, την άσωτη ζωή. Ήταν κοινωνία με συχνές λαϊκές εξεγέρσεις, με αλληλοσυγκροόμενα φιλοσοφικά ρεύματα και απομάκρυνση από τη θρησκεία, σύμφωνα με τις περιγραφές των τριών ιεραρχών. Tre hierarkët jetuan në një shoqëri të trazuar, të karakterizuar nga padrejtësia, korrupsioni dhe shtypja. Kjo shoqëri, e cila vuante nga kurrëngritjet e shpeshta dhe rrymat filozofike në konflikt, ishte shumë larg besimit, sipas përshkrimeve të tre hierarkëve. Από πού όμως αντλούσαν τη δύναμη οι λαμπροί εκείνοι νέοι, ώστε όχι μόνο να μην παρασυρθούν, αλλά πολύ περισσότερο να γίνουν οι φάροι, οι φωτεινοί δείκτες, οι προσανατολιστές, οι ανορθωτές της κοινωνίας, οι οδηγοί προς τα άνω. Megjithatë, pikërisht nga kjo shoqëri, këto figura të ndritura morën forcën për të shkëlqyer edhe më shumë. Jo vetëm që u bën fener, drita udhëzuese dhe pika reference për njerëzimin, por gjithashtu udhëhoqën shoqërinë drejt virtytit dhe shpirtërores. Πολύ σωστά έχει γραφεί ότι τα ρωμαλαία και πολύκλαδα δέντρα έχουν τις ρίζες τους βαθιές. Τέτοιες ήταν οι ρίζες των τριών ιεραρχών, βαθιές. Τέτοιοι ήταν οι ευσεβείς γονείς τους, που ανέδειξαν τις οικογένειές τους εργαστήρια σοφίας, αρετής και αγιότητας. Është thënë me të drejtë se rrënjët e tre hierarkëve janë të thella. Rrënj kaq të thella u kultivuan nga prindrit e tyre të devotshëm, të cilët e shndërruan familjen e tyre në punëtor të mençurisë, virtytit dhe shenjtërisë. Faleminderit.
Έτσι και στον ουρανό της Εκκλησίας ξεχωρίζουν τα φωτεινά αστέρια της που είναι οι άγγελοι. Τρία τέτοια φωτεινά αστέρια, τρεις μεγάλοι άγγελοι της Εκκλησίας, είναι και οι τρεις ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και οι τρεις είναι οι προστάτες των μαθάτων, οι άγγελοι των μαθητών και των δασκάλων. Ashtu si shkruan lyjet e ndriqur në qiell, ashtu dhe në qiellin e kishës tonë, spikasin lyjet e saj të shëndriqur, që janë shenjtorët. Tre yjet të tillë, tre shenjtorë të mëdhenj të kishës, janë dhe tre hierarkët: Vasili Mat, Grigor Teologu dhe Joan Gojarti. Të tre janë mbrojtësit e letrave, shenjtorët e zënësve dhe mësuesve. Le të shkojmë që t'i njohim. Vasili Mat lindi në vitin 330 pas Krishtit. Ai vinte nga ficat e Pontit. Familja e tij ishte fustike dhe shumë besnike ndaj Perëndisë. Prindërit e tij u siguruan që ai të bëhej një arsim të shkëlqyer. Ai studioi të gjitha shkencat e kohës së tij: drejtësinë, aritmetikën, filozofinë, mjekësinë, gjeometrinë, retorikën dhe muzikën. Kur u rit, u bë prit, më pas peshkov në qytetari. Ai shpërndau pasuritë të madhe për të varfrit dhe për të lehtësuar vuajtjet e tyre. Ai ndërtoi një qytet të tërë, me një spital, një hetimore, një shtëpi pleq, një shtëpi lebrozësh, një kishë e të tjera, që quajtën Vakiliada. Ai ishte i guximshëm. Ai nuk i trebe as perandori që kërcënonte se do ta torturonte, ose do ta vriste nëse nuk e mohonte besimin e tij ortodoks. U nda nga jeta në moshën 49 vjeçar. Και τώρα ας ακούσουμε κάποια από τα λόγια του. Από όλα τα πλούτη, τους θησαυρούς και τα αγαθά που αποκτά ο άνθρωπος στη ζωή του, μονάχα η ειρήνη δεν σβήνει με τα χρόνια. Όπως οι μέλη διαλέγουν άνθρωποι με μέλη, έτσι και εσείς να διαλέγετε από αυτά που διαβάζετε, ό,τι σας είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Ο Θεός δίνει τη δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος στον αγώνα του για την αρετή. Grigor Teologu lindi në vitin 329 në Arianzo të Kapadoqisë. I ati ishte klerik. Shumë herët, qysh në vitet e gjimnazit, ai krijoi miqësi të vërtet me Vasilin e Madh. Grigori u bë patrik i Konstantinopolës dhe e mbështeti ortodoksin me fjalimet e tij në kohët më të vështira. Ai ishte shpirti i ndjeshëm me talent krijues. Shkroi 407 poezi që dallohen për bukurinë e tyre. U nda nga jeta në moshën 90 vjeçare, modest e i thjesht në Arianzo. Να κάποια από τα λόγια του. Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκανα. Ο ευεργέτησε όμως ποτέ. Ούτε να έχεις μεγάλο θάρρος, ούτε να απελπίσεις υπερβολικά. Το πρώτο σε ρίχνει κάτω, ενώ το δεύτερο, το πιο γλυκό πράγμα είναι η ειρήνη, που ενώ πολλοί την επενούν, μόνο ελκύει την καρδιά. Joan Gojarti. Joan Gojarti rrinte nga një familje e pasur. Ai u lind në vitin 325 në andoqi të Sirisë. I ati u nda nga jeta në një moshë shumë të re, dhe nëna e tij Anfusa e rriti djalin e saj me shumë përkushtim. Kudo që studionte Joani, dalloi përpjet dhe urtësinë e tij. Ai fliste në një mënyrë kaq bise të mrekullueshme, saqë i quajtën edhe Gojartës. Kur Joani u rit, e ndau pasurinë e tij tek të varfrit. U dorëzua prit në Andoqi e më pas u bë patrik i Konstantinopolës, kur çdo ditë kujdesi për ushqimin e 7.000 fëmijëve jetim dhe nënave të tyre. Kritikonte veprime jo të drejta, jo vetëm të pasurve, por dhe të vetë perandorit. Për këtë arsye, ai u internua, ku dhe ti si martiri kishës sonë. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος είπε: «Η συναίσθηση της άγνοιας είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη γνώση. Η ελπίδα οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο πλούσιος μπορεί να δικαιωθεί με την ελεημοσύνη, αλλά και ο φτωχός με την υπομονή. Ό,τι γίνεται στον καιρό του είναι χρήσιμο. Ό,τι γίνεται άχθερα, όχι μόνο είναι άχρηστο, αλλά και βλαβερό». Και τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου. Dhe tani, do të ndjekim një pjesë teatrale për jetën e shën Joan Gojartit. Cos'è Vidotica? Ας διαβάσω τώρα που έχει λίγο ησυχία, γιατί όταν θα έρθουν τα θηριάκια, τα εγγονάκια μου,
πάντως που θέλουν να μαθαίνουν. Για να δούμε λοιπόν που είχα μείνει. Σιγά σιγά, με τρομάξατε. Καλώς τα παιδιά μου. Πώς και ήρθατε νωρίτερα σήμερα? Είχαμε γιορτή σήμερα. Είναι το Αντριώνη Εραντών, το ξέχασε? Καλά, καλά. Η γιαγιά σας γέρασε και ξεχνάει. Πάτε τις τσάντες σας μέσα, πλύνετε τα χέρια σας και ελάτε να μου πείτε. Ναι, γιαγιά. Πω, γέρασα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Γιαγιά, μη σκύβεις. Εγώ θα σου φτιάξω το βιβλίο. Ευχαριστώ, παιδί μου. Για πείτε μου λοιπόν, τι έγινε σήμερα που δεν μπορώ να μαντέψω? Σήμερα στη γιορτή μας είπε την ιστορία του Βασιλόπουλου, που ο Μέγας Βασίλης στη Θεσσάλια, που ήταν τρεις. Δώστε στο μικρόφωνο. Μένεις από τους Βασιλόπουλες και η κάθε οικογένεια έτσι αυτό ακριβώς που έχει δώσει για να πληρωθούν οι φόροι στον αυτοκράτορα. Και στο τέλος κόψαμε τη Βασιλόπιτα για όλο το σχολείο και μάζεψε ποιος έτυχε το φλουρί. Και ποιος το έτυχε? Και οι δύο. Να το φλουρί. Έτσι ακριβώς στη μέση καθώς έχουμε τα σκάλα τα κομμάτια. Απίστευτο! Μπράβο σας, παιδιά! Να έχετε κάθε ευλογία και του χρόνου με υγεία. Για να μου πείτε λοιπόν, τι μάθατε σήμερα από τη γιορτή σας? Ποιοι είναι οι άλλοι δύο ιεράρχες μαζί με το Μέγα Βασίλειο? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πολύ σωστά. Και ξέρετε ότι κάθε Κυριακή που πάμε εκκλησία ακούτε τα λόγια που έχει γράψει ένας από αυτούς? Ποιος, γιαγιά? Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, παιδιά μου, αλήθεια είναι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει τα λόγια του κείμενου της Θείας Λειτουργίας που ακούμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Γιαγιά, θα μας πεις μια ιστορία για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Ναι, γιαγιά, θέλω πολύ να τα γνωρίσω. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια πίσω. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Πάμε, η ιστορία ξεκινά. Στον Ιωάνn Goiarti lidin në Antiohitë të Sirisë në vitin 354 pas Krishtit. Jati I tij, një general I lartë I ushtrisë, quhej Sekundos, dhe ëma Anthusa. Mbeti jetim nga babai në moshë shumë të vogël, dhe ëma, që ishte vetëm 20 vjeçe, nuk u martua për të rinj, por nuk I kushtua rritjes dhe edukimit të bitit. Në vitin 370, në moshën 26 vjeçare, ai u baptizuar krishter. Kishte kaq arritje të larta në mësime, sa që kur u pyet mësuesi I tij, Ivanios, tha: Joani do ta kisha bërë pasardhësin tim, nëse të krishterët nuk do ta kishin marrë. Por Joani e donte shumë Krishtin dhe vendosi t'i përkushtojë të rëndësisht Zotit. Mamaja e tij I lutej që mos ta linte vetëm, dhe shën Iωann Goiarti e dëgjoi lutjet e nënës së tij. Kur në fund ajo ndroi jetë, ai e përkushtoi jetën e tij vetëm ndaj Zotit dhe zgjodhi të bëhej murg. Kur u shugurua si djat dhe më pas si prish, qëndroi në Antiohi për 11 vjet. Ai shërbeu pranë episkopit Flavian me besim dhe përkushtim. Ky besim I kaloi mundësitë e kufive të tij, duke I përkushtuar Zotit me gjithë shpirt. Ushqente 3 gra të veja, të varfra, së bashku me jetimët e tyre në Antiohi,
Fama e tij, si shën Johani, i përhap kudo. Ai ishte një shembull për të gjithë. Kaq e madhe ishte fama e tij, sa që askush nuk mund ta kundërshtonte. Fama e shën Joan Gojartit kishte arritur deri në Konstantinopol, kështu që patriarku Nektarik Tiq, me ordër e imperadorit, krye patriarku i Konstantinopolis, pa dëshirën e tij, shën Joan Gojartin. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, παιδιά μου, ήταν άνθρωπος της αγάπης και της αλήθειας. Επειδή αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε και τους ανθρώπους. Ξέρετε πώς φαίνεται η αγάπη? Με το να βοηθούμε τους φτωχούς και με το να προσευχόμαστε στον Θεό για αυτούς. Βεβαίως. Όμως υπάρχει και μια άλλη αγάπη που δεν νοιαζόμαστε όχι μόνο για το αν οι άλλοι άνθρωποι έχουν να φάνε και να πιούνε, αλλά για το πώς μπορούν να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Και έρχεται κοντά στο Θεό αυτός που ανήκει στην Εκκλησία. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να δείξουμε ότι ζούμε την αγάπη και ότι θέλουμε να μοιάζουμε στο Θεό που είναι η αγάπη. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν είμαστε αληθινοί. Αν δηλαδή δεν λέμε την αλήθεια στους άλλους για το ποια είναι η πραγματική ζωή. Και αυτή η αλήθεια βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι η Παλαιά και η Καινούργια Θεσσαλονίκια. Ναι, καλή μου. Και ξέρετε τι σημαίνει η υπόσχεση του Θεού ότι θα είναι για πάντα μαζί μας. Αρκεί να θέλουμε να τον αγαπάμε και να τον ακολουθούμε κι εμείς. Το καταλάβατε? Ναι, γιαγιά. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος εξηγούσε την Αγία Γραφή στους ανθρώπους για να μπορούν να αγαπούνε και να είναι αληθινοί. Για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια της ζωής του. Ai predikonte pa u lodhur kudo. Turma e njerëzish lidheshin me entuziazëm për ta dëgjuar. Pas predikimit, u lidhe fliste kryesisht me të varfrit. Ποιος είσαι εσύ? Δέσποτα, είμαι ο Φαβιανός. Έχεις οικογένεια? Ναι, δέσποτα, έχω 4 παιδιά. Και τι δουλειά κάνεις? Δεν έχω δουλειά, δέσποτα. Τι μπορείς να κάνεις? Να έχω βαλιά, τα χέρια και τις γατί μου σηκώνουν πολλιά. Θέλεις να δουλέψεις, να είσαι μαξοφλήκα με παιδιά σου? Ναι, δέσποτα. Έλα μαζί μου, κάτω σου λόγω. De shën Joani shri të pasur që thoshin se besonin në Zot, dhe ju kërkoi të merrni në punë për familjarin e varfër, që të mundën ndeshmëri të siguronte bukën e familjes së tij. Pas disa kohësh e sëriste përsëri të varfrin dhe e pyeste. Πώς θα πας, Φαβιάνε? Πολύ καλά, δέσποτα. Έχω δουλειά και τα παιδιά μου είναι χαρούμενα. Το βλέπω, φοράς και καλά ρούχα. Όχι τα κουρέλια που φόρησες την άλλη φορά. Αλλά δεν σε φώναξα και αυτό, για άλλο σε φώναξα. Για ποιο πράγμα, δέσποτα? Σε φώναξα για να μάθω πώς πάει στο Θεό. Αν εκκλησιάζεσαι, αν σέβεσαι τη γυναίκα σου, αν βλέπεις τα παιδιά σου να προοδεύουν, αν βάζεις σειρά τη ζωή του, θα νιώθεις ότι ο Θεός αγαπά. Προσπαθώ, δέσποτα. Δεν φτάνει μόνο να το λες, πρέπει να το κάνεις στην πράξη. Κάθε γιατί να πηγαίνεις στην εκκλησία, αν εκκλησιάζεσαι. Να ξομολογείς τις αμαρτίες σου. Το βράδυ και το πρωί να μην ξεχνάς την προσευχή σου. Και να λες δόξα στον Θεό. Θα κάνεις αυτά. Θα το κάνω, δέσποτα. Έτσι, γιατί δεν έχουμε φαγητό και δουλειά. Αν δεν έχουμε αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Shën Joan Gojarti thërrisë të pasurin, i qoftonte duke u thënë. Όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός δεν θα λογαριάσει τα ρούχα, τα παπούτσια, τα παλάτια, τα φαγητά, τα χρήματα, τα ταξίδια, τα πέσει από κάτω, τα αντίθετα. Όλα αυτά θα συγχωρήσουν μπροστά στο Θεό. Εάν έχουν έρθει χιλιάδες στόματα τα οποία τα ίσα τους ταπεινούσαν, βοηθήσατε, ζήσατε και καλομιλήσατε, αυτά τα στόματα θα είναι βουβά. Αν όμως δίνετε αγάπη, εκείνα τα στόματα θα στείλουν μια βοή και θα πάρει στο παράδεισο. Shendi shiti pasurinë e kryekashkopatës dhe sendet e breshme për të shpërndarë paratë të varfrit, për të ndërtuar spitale dhe stërgjimore. Ai nuk kishte asgjë të tjetër dhe u shliruan nga çdo shqetësim që kishte lidhje me pritje dhe darka zyrtare. Ande pak, vetëm sa për të mbajtur trupin e tij dhe nuk pranonte ftesa për mos të përfshirë në biseda që do ta detyronin të fliste për njerëz ose çështje të tjera. Ai vetë priste këto që kishte nevojë,
shëron dhe të sëmurët, të burgosurit dhe ata që kishin nevojë për ty. Μεγάλη καρδιά έχει ο Άγιος, γιαγιά. Ναι, παιδιά μου, και γι' αυτό γίνεται δάσκαλός μας στη ζωή. Δεν το ξεχνάμε και δεν μας ξεχνά. Ναι, γιαγιά, είναι πολύ ωραία η ιστορία του Άγιου Άδωνη. Δεν θέλω να τελειώσει. Μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ζούμε και εμείς εκείνα τα χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιαγιά. Ας έχουμε την αρχή του Αγίου Ιωάννη, παιδιά μου, και ας παλεύουμε στη ζωή μας να αγαπάμε και να είμαστε αληθινοί. Με σώμα αδύναμο ισνό, μα με καρδιά πυρακτωμένη, από αγάπη στο Χριστό, στα πόδια του ποθείς να δεις την οικουμένη, εκείνον μόνο να έρθει αρχηγό, να γεμίσει η γη ουρανό, και αν γύρω απλώνει το κακό, και αν τίποτε δεν απομείνει, σημάδι εμπρός σκοτεινό, η Άγια Σου μορφή Πατέρα ανασταίνει, πίστη και ελπίδα στον αληθινό, στον νυχτή του κόσμου, στον αγνό. Άγιε Πάτερ Ιωάννη Οδηγέ, του ανέσπερου φωτός και της αλήθειας, ευχήσου στο Θεό για τη γενιά μας, ψηλά να κρατά τη σημαία του σταυρού, μέσα στη θύελα της εποχής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας μεταφέρουν 2 λόγια για την αξία της παιδείας, συνοδευόμενα με φωτογραφίες από το σχολείο μας. Tani fëmijët do të na përcjellin disa fjalë për rëndësinë e arsimit të shoqëruara me fotografi nga shkolla jonë. Arsimi është një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës së njeriu. Ai na ndihmon të kuptojmë botën përreth dhe të përgatitemi për të ardhmen. Përmes arsimit, mësojmë aftësi të reja, zhvillojmë mendimin kritik dhe bëhemi qytetar të përgjegjshëm. Arsimi nuk është vetëm duke marrë nota të mira, apo duke kaluar provime. Ai na mëson të përballemi me sfidat e jetës, si të zgjidhim probleme dhe si të arrijmë ëndrat tona. Pa arsimin, shumë nga gjërat që sot i marrin si të mishena, si teknologjia apo shkenca, nuk do të ekzistonin. Përveç kësaj, arsimi na mëson të ndërtojmë marrëdhënie me persona të tjerë. Ai na mëson të respektojmë mendimin dhe kulturën e tjetrit. Duke dëgjuar dhe mësuar më shumë, bëhemi më të hapur dhe më kontribues në shoqëri. Dhe arsimi nuk është vetëm detyrë, arsimi për të ndërtuar një më të mirë dhe një përshtatje dhe më të ditur në vetën e përbotën, pasi do ta mersojmë nga filozofët në shumë të tepër të mësuar. Roli mësuesit është kyç në procesin e arsimit. Ai është udhëheqësi që na ndihmon të zbulojmë potencialin dhe të arrijmë qëllimet tona. Me përkushtimin e dijen e tij, mësuesi është ora që na lidh me dijen e suksesit. Le të ndjekim një këngë për 3 hierarkë. O triark
θα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σήμερα, στη γιορτή μας πήραμε πολλά μηνύματα από τους Χριστιανάκους. Θα κλείσουμε όμως με μια σύγχρονη προσωπικότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Ποια σχέση είχε άραγε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος με τους τρεις ιεράρχες? Θα μας μιλήσουν γι' αυτό οι μαθητές μας και στο τέλος θα κλείσουμε με ένα βήμα αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας. Sot, në festën tonë, morëm shumë mesazhe nga tre hierarkët. Por do ta mbyllim me një personalitet bashkëkohor, kryepiskopin Anastas. Çfarë marrëdhënie ka kryepiskopi Anastas me tre hierarkët? Nxënësit tanë do të na flasin për këtë dhe në fund do ta mbyllim me një poezi kushtuar kryepiskopit të zemrave tona. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και οι τρεις ιεράρχες. Η γιορτή των τριών ιεραρχών μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο πως όταν βαδίζουμε στα χνάρια των φωτισμένων πατέρων της Εκκλησίας μας, έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Μια σπουδαία προσωπικότητα που ακολούθησε το παράδειγμα των τριών ιεραρχών είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Όπως και εκείνοι, έτσι και αυτός αφιέρωσε τη ζωή του στον Χριστό. Έγινε ιεράρχης, σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια και μορφώθηκε βαθιά και ουσιαστικά. Επίσης, εργάστηκε αποστολικά, με σύνθημα την αγάπη. Όπως ο Μέγας Βασίλειος έκτισε τη Βασιλιάδα, έτσι και στην Αλβανία μπορούμε να μιλήσουμε για την Αναστασιάδα, που περιλαμβάνει σχολεία, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, εκκλησίες, ιδρύματα για τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη και τόσα άλλα που γνωρίζουμε ή που δεν γνωρίζουμε. Kryepiskopi Anastas dhe tre hierarkët. Festa e tre hierarkëve na kujton çdo vit se kur ecim në gjurmë të etërve të ndriçuar të kishës tonë, kemi shumë për të fituar. Një personalitet i rëndësishëm që ndoqi shembullin e tre hierarkëve është edhe kryepiskopi Anastas. Ashtu si ata, edhe ai ja kushtoi jetën Krishtit, u bë hierark, studioi në universitetet më të mira dhe mori njohuri të thella. Gjithashtu punoi si apostull me motë të dashurisë. Ashtu si Vasili i Madh mirtoi Vasiliadën, ashtu edhe në Shqipëri mund të flasim për Anastasiadën, që përfshin shkolla, qendra shëndetësore, kisha, institucione të ndryshme të vëllezërit tanë nevojë dhe shumë e tjera që i njohin ose jo. Δεν είναι τυχαίο που ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος έφυγε από αυτή τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου, όταν γιορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και μάλιστα η εξόδιος ακολουθία του πραγματοποιήθηκε στα Τύρανα, την ημέρα που γιορτάζουν οι τρεις ιεράρχες, στις 30 Ιανουαρίου. Όσοι βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, βλέπαμε στα πρόσωπα των ανθρώπων τη συγκίνηση, την εκτίμηση και την αγάπη προς αυτό τον ακούραστο εργάτη του Ευαγγελίου, τον Ιεραπόστολο της καρδιάς μας. Nuk është rastësi që kryepiskopi Anastas u largua nga kjo jetë 25 janar, në ditën kur feston Shën Grigor Teologu. Madje shërbesa e përcjelljes së tij të fundit u bë në Tiranë, ditën që festojnë tre hierarkët, në 30 janar. Sa prej nesh u gjenden në përcjelljen e fundit të kryepiskopit, panë fytyrat e njerëzve mallaqimin, nderimin dhe dashurinë për punëtorin e palodhur të Ungjillit, Ιεραπόστολin e zemrave tona. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, με τη ζωή και το έργο του, δείχνει σε εμάς τα παιδιά του ποιος είναι ο δρόμος για τη σοφία και την αρετή και πώς μπορούμε κι εμείς να σκορπούμε γύρω μας μόνο το καλό. Ας τον έχουμε ως σύγχρονο πρότυπο στη ζωή μας, μαζί με τους τρεις ιεράρχες. Kryepiskopi Anastas, me jetën dhe veprën e tij, na tregon neve, bijve të tij, cila është rruga drejt diturisë dhe virtytit. Na tregon që mundemi edhe ne të shpërndajmë rreth nesh vetëm të mirën, dhe ta kemi atë si shembull bashkëkor në jetën tonë, bashkë me tre hierarkët. Στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, δύο λόγια θέλω να σου πω. Ακίνητε ιεράρχη,
Το ταπεινό μου ευχαριστώ να φτάσει απάκριο σάκη. Με τον Ευαγγέλιο οδηγό, ακούραστε εργάτη. Παντού στη γη τον Χριστό, χαράζεις μονοπάτι. Πηγαίνω, είπες ταπεινά, χωρίς φόβο κανένα. Ελπίδα ανέστησες ξανά το 91. Τα έρικια δεν λογάριασες, η χώρα τι υπέστη. Άνοιξες δρόμους στις ψυχές με ένα Χριστός Ανέστη. Μετρούν πια οι δρόμοι εκκλησιές, εκεί που ήταν στάχτη. Ακούν και οι αγγέλικες ευχές κάτω από το καλυμάφι. Κι είναι η λαχτάρα μου πολύ, στη μνήμη σου να μένω. Μπρος στην εικόνα όπως και εσύ, κεράκι αναμένω. Πολύ συγκινητικά τα λόγια και η ζωή των τριών ιεραρχών και με το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου για μας δεν είναι κάτι από το παρελθόν, είναι κάτι πολύ ζωντανό στο παρόν. Schon prägst de git auf Jahre, der den Punkt papierte, και νοπονιέτ και άλλο vedegete se Episkopit, γιατί τα τρία ιεράρχα πρέπει να τις κάκες να τα σκουάραν, προπέ τις κάκου να τα τάσουμε. Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια στους δασκάλους, προκαζíme ομίδια, προκαζíme μεσούεσβε, για αυτή την όμορφη στιγμή που μας χάρισαν. Porque το moment είναι μπούκου και να δουρούαν και μας κάνατε πιο πλούσιους, δεν μπορούμε να το πάσουμε εσωτερικά.